भारतीय जनता पार्टी असी कांग्रेस का लंबा चादे है ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांग ने मखौ पोंग लाउखरे अमसुंग सकंदर सिंह फाकिबा एस ओट खोमांग माती में डिटेल पाउ हाउकीप सी न पंगले मिसियस की मायोक पुंग तरातर की बन लाउखरे मैम कुरुमजरी अदोम ने यंगबिरबस इंपैक्ट न्यूज ने अयोक्रम सोमेंद्रो हौजिक पुंजा सिफाबगी मरोब पाउसिंग मियाम द पिजरी मणिपुर भारतीय जनता पार्टी असी कांग्रेस का लंबा चादे है डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांग मखौ पोंग लाउखरे वफम कायरंग PAYA ग्राउंड पांथोखिब नोमगी यूथ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस डिप्टी चीफ मिनिस्टर फोंदोखिबने हांगांग ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना पांथोखिब थौरम मिनिस्टर अब्दुल नसीर MLA डॉक्टर NG बिजोय Y सूर्यचंद्रना सेंटर पालिब BJP की NDA गवर्नमेंट पु फुरुफ नाइबा अखु वाखलोन चेन गवर्नमेंट ने हना मराल सीखी लोइनन अथोय मिथुंगलेन ओइखिबा गायखांग अमना हाय कांग्रेस पार्टी असी मियामना खंगनरबा मियाम गा तोना तिनदुना मतम क्या लैमिनरकलबा अपुनबा मियाम की खोंथांग अमने अदुबु इंग्लिश सिंगनी तारामरी दगे सेंटर BJP ना गवर्नमेंट पाइखिबदगी सोसाइटी अमबु लेखा तान याब थबक थौरम क्या सथरकतुना मियाम वहले फोंदोकी मार्कना हाय BJP असी मणिपुर गा सानदबा पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का लंबा चादे BJP दा यावरिबा सिंगना गवर्नमेंट सेम गने हना लाउ खोंगलिबा असी मसान मसा की मंगफम तौजबनी फोंदोकी 2014 दगी अवन भारत की लिमाइसिदा मणिपुर कंटेक्स्ट हाइरबसु मसिगी ट्रेन से याम डेंजरस अम ओइबा समा लेबा अम ओइना लेखा तागदबा नोरोक त संक्शन लपक दउना तौबा मयाम समनब यादबा पार्टी अमबु सरकार पाहलुबगी मदिगी दशा से होजि फाउ लापसि अनथोक ममांग ने थोखिदिबा अवा अनंग मयाम से ठेंगनर अतई की स्टेट दी खंगदे दुबु मणिपुर ओइनदी आइदि लंबा नत्तब्रा लौजबा हतार मखोय दा सुम मखोयना तोयना पंछलुरदी करिनोमा ओइरबा जाला मखोयसे कंगाउंदना को चेंचेला को यायदना आइदि थोदोकना पन्निंगदे हाजबन BJP सिनाउ सिंग सी लीडर सिंग से मसा मसा के फुमजदनबा संस्कार तो फम थीबतौना वाथोक लांथोक असे अंधोक पा anti people oiba anti state oiba anti nation oiba adugumba thabak thudang mayam ama pakhatlei मार्च के तांग मरी निपान पांथोकदरब असेंबली मिखलदा मिहार मिपुन मरी लेनब मिसकदा पार्टी की टिकट पीबीदनबा BJP हंगांग मंडल फोंदोरकली हंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनब अहल लुप्त पांथोकी पावगी मिफम मदा हंगांग मंडल की यूथ कमिटी की स्पोक्स पर्सन कांगजम प्रदीप न फोंदोरकीबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेंजा थुमजा लैतबा लाइरब प्रजाब नुंगसीबीबा मदे लाइर इना खुनबा खाइदन चफ मानन साखुत मिनन हाइबा माकी वाखलोन पामजदुना पार्टी असिदे यावरकीबने पार्टी असिगी मपांगल कनखटनबा हंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियाम मतम क्या की ममांगदगी पार्टी ना हाइब इंदुना थबक तौरम क्या पांगथोक्तुना लाक्ली मरमदुना क्राइम चेनदब मिसक खल्लगा टिकेट पीनबा पार्टी ना कुपना खनब मतम ओइरे क्राइम चेनब मिसक अमा पार्टी की टिकेट पिरक्लबदे मधु हंगांग मंडल ना याब ngamloy मदे पार्टी की ओइनसु अफब ओइरोय हैना फोंदोकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पांगथोकदबा मिफम अमगी मांगोइनना BJP मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी MLA थोंगाम बेस्वाजिना ECI की DG का उनदुना तरामाथोई सुब मणिपुर असेंबली इलेक्शन की मतंगदा वफम क्या पुखतना वाकत करहना BJP मीडिया सेल की सेक्रेटरी की चेयरवोल मना खंगलकली वफम सिंह अदुगी मनुंगदा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लाउथोकलब तुंगदा मणिपुर लेंगा पांगथोकीब रिक्रूटमेंट प्रोसेस थिंजिन हनबा हाइपर सेंसिटिव एरिया सिंग द पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंग थंबग लोइना पोलिंग बूथ खुदिंगमक्ता वीडियो मोनेटाइज तहनबा मसुंग स्टेट गवर्नमेंट की मकोक थोंग ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग ट्रांसफर तहनमुगी वफम सिंग थमखियाना मखा तारकली सही असी मार्च मरी निपान फेज अनी थोना पांथोकदरब तरामाथोई मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की कांग्रेस पार्टी की टिकेट पीब मतमदा माइनॉरिटी मुस्लिम की मिहुत ओइना टिकेट तानरिबा मोहम्मद वहीदुर रहमान दा पीबीओ हैना कैराव मक्तिंग मखा लेकाइदा ngasi मुस्लिम की लुचिंग क्या सरुक यादुना ताइबुंग मपुगी खुया थौनीख्रे लोइना कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस की मिहुत थमदुना चाखोत थौरांगदा अहोंग पुरनबा वहीदुर रहमान दा टिकेट पीबिनबसु कैराव केंद्र इलेक्शन सेंट्रल कमिटी ने पार्टी असिगी पुंगनिंग सिंगसिलकली
Lakadar Assembly Mikhalgi Yenglaga Persons with Disabilities Kamari Lenaba Hiram Singh Matangda DC Imphal West na Mahaki Chamber da Ngarang NGO Singh Mute Singh Yaur Mipama Pangthok Rehana DC Imphal West na Thokpa Cherola Mada Kangalakli District Asigi Manungda FDWD Kaya Yamna Enroll Toba Mikhal Numita Makoy da Piga da Facilities Singh Amade Mikhal Numita FDW Singh Senan and polling personnel Singh the training Pibagi Matangda Kanabana Mifamadugi Maru agenda Oiki Haina Cherola Makatarkli Lakliba Taramathoi Suba Assembly Mikhalda 42 Technopol Assembly Constituency the Mirep Oigadoriba KV Kothangi Yaifa Thoni Thoram Pangthokre Ngasayuk Angan Mata Pangthoki Thoramadu Maki Pongna from Senapati District Manung Chana Leba Kwarok Maring Village Baptist Church the Pangthoki KV Kothang DRDM the District Planning Committee Thawalgi Chairman Oirambatanatana Maring Ufar of Assembly President Oinasu Thau Puduna Miam Githabakya Tauramki Lakadar Assembly Mikhalgi Yenglaga Pamdab Thodok Toktan about Section Torang Lokatpa Oina Amade license gun bu aran bumong the season na tanana Churachandpur district ki waina license gun khudimak license khudakta ki kakle hana Churachandpur ki DC district magistrate na thokpa chirol amada khangalakli athingba se khudakta ki thamlaga Mikhal ki fall haidok laba matung chayola ma fawba chatnagani hana chirol sen makatari Churachandpur ki manung chana license gun paibmi khudingmak na khulai ma di che changa loinana makoi mari lena police station sing the pikhalang na chirol sena paujelakli Hanagi Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Mariputara Nithoi Subu Mapok Kumon Kamadi Lenana Good Governance Day Pangthokre Lakadar Manipur Legislative Assembly Election da Singjamai Constituency ki BJP Miref Oinam Romian Election Committee ne Sinduna Singjamai Oinam Thingal da Thauramadu Pangthoki Thauramadu Sarugya ki Wangang Loi Singna Phongthoki bada Good Governance Haibiki Wahan Thoka se Hauzik Pale ba Government asida Mami Taba Wadle Miam Ihul Khangna Thabak Tauba Lairba Singbu Saugatpa Mipum Khudimakpu Thak Manahan ba Madi Isagi Hana Khan Mahuta Miam Gidamak Kanba government ama Wairabata da good governance ki Wahan Thok Chumgani Hana Fongdok Naki Sakangdab Singh Nafakiba More Block ki Manung Chanba and Gamnom Khul ki Khulakpa as Otkomang Mati Amasung Khula to the Labour Church ki Chairman Tilfau Haukif Animak Asibak Sang Wena Fanglei Makoi Animak Thasi Tang Taruk the Sakangdab Khulai Pai Myo Singna Khula to the Ginumidang Pung Taretabu Matam the father of Puki Bane Mati Amasung Haukif Asibak Sang say Myanmar the Labour Nongkam Khul ki Manakta Funky Bane Hari Makoi ani Sina Fang Lahabi Pau Fang Badi More Police Amasung Mapamadu Labour Tongan Tongan Furuki Luching Sing Yawa Timama Makoi ani Haksang Lauren about border the Junction Cray Myanmar Mari Lane of Authority da More Police Station SDP or Myanmar Gilamir Chatuna Haksang Lauren of Hajarubada Yarak Tabadagi Saktiman Gari Ahum Nektuna India Romdagi Sanction Crehari As Otkomang Matiam Sung Tilpa Haukipu Tamtina Hatok Pibu Tribe Union Amasung Mate Yud Unina Yanindo Fongdorakli Lub Aniasig Apun Machero Magibatung ina Muyo Aniasu Faki Lubna Sengdorakabane Government of Somaliland Authority na Taudokasig Matang Tijindu Maraleb Sing Sarak PBU Hanasu Lubas in Apple Torakli More Block Manung Chanba and Gamnom Kulgi Kulakba as Otkomang Matiam Sung Kula to the Labour Church ki Chairman Tilpa Haukipu Sakangab Sing Far Matung Hatok Piramaki Mayokta National Highway Chamasuna Aniamasung More Townda Hayang Yopung Nipandagi Numidang Pung Taranito Foba Pung Tarataruki Ban Kaukre Taudokasig Marilena Hill Tribal Council ki Office ta Paumi Singa Unabam the Council Asig President Zangmang Haukip na Asumba Kulai Pipe Singi Tamtiba Tawang Asima Famadu Miam Yaning de Paliba Government Amasung Marilena Authority na Miat Pasing Asti Tidok with Dramatic Sabacherak Piga Dabane Nakalamaromda Hayangi Ban Manunda Imoino Numiki Isor Bukurum Balak was Singi Damakta de I think but Laiti Hanasu Fongdoraki Government of Manipur, Government of Indiana Sigumba culprit Fataba Mayamna Pamdaba Tobasing Nihat Basing Si Kanano Matam Chana Tito Bieraga, Matic Chava action Lubinaba. All community leaders of More on behalf of the appeal to Zay, Pataba Tobasing Si, Amuk to Bidanaba appeals to Torega, Aduga Sikumba to Washing Sinasu, Madam Garino, Chapchana Atuba Madamda, Madam Nadana Mi, si, Hui Yen Gumna Hadbagumna Hadbasi, Hui Mayam Pamde, Atuba Madam Dasi, Madam Sibi Binaba, Hui appeal to Zay. Cookie Students Organization KSO Gunpi Block President Zangkolam Guite Amasung Social Worker
Zamsin thang Jobu New Year Numita Nomina Kaptun Asokan Nanganduna Hatner Hotnaram Tawonga Senaba KNLF General Secretary Lalmoibu Manipur Lengak Fakatuna Cherak PU Hana Cookie Civil Organization Sina Sandelam Sungtenopol Districta Ngarangaki Satarakiba Pungni Funipan General Strike Ngasing Nongyai Loshilagani Sandel District Cookie Chiefs Association Cookie Women Union for Human Rights Cookie Students Organization Thadawi Students Association United Zhou Organization All Tribal Women Organization Molnoi Area Welfare Council KSO Gunpi KSO Kengjoy KWHR Gunpi KWHR Molnoi Area na Chatharakiba General Strike asina District Ania Sida Chaun Akai Piki General Strike asina More Town dasu KSO More Block na Saugaladuna More Town dasu total shutdown tauki General Strike manungda More Town do Labor Government Office Bank Post Office Dukan Hotel na Chingmathung Lonaki More Infal nami gari amat chenakide amaronda Laivak anigi lalon from Oiriba Gate number 1 amadi 2 di Mausagum Hanki Imoino ima chahong ngahong bibu thawni jab numit amasung jaliarong furuki kumai gangai na lakpada Manipur Pradesh Congress Committee ki President TN Hauki pamade Deputy Chief Minister Gai Khangam Ethno Heritage Council Herikon gi tongan macherol singda yaifa pauzil pinarakli NRZA ki makhada Infalis ki manungchan angom lekai mamang lekai de mayai lekai fawgi Baka drain sabu ki mingda lupa lak kun ki senfam lokthok lamle amasung Kangla Gram Panchayat ki manungchan laidiba angom lekai ki NRZA ki makhada thabak taran pa lom sukhraga subna ki thabak ahum sub ki senfam card holder singda fangalag arem lupa crore anirom ki senfam mathong khanghandre hana angom mamang lekai development committee na marilena singi pungning singsin khrei ngasi Manipur Press Club to pami singa unaba mata angom mamang lekai development committee ki secretary H Lenindro na fongdor kibada angom lekai mamang lekai dagi mayai lekai fabugi paka drain asi sab fabu hawdribani adu hariba drain asi sab loire hana NRZA gi website yaurok dagi thigalubada drain sana rablu palla kunlom line department gi mingda lokthok thengnar kibani hari loinana NRZA gi makhada card holder singna thabak taran palom su khrab matungda subna gi thabak thau ahum khak ki senfam fangalam duna aremba thabak su ki paisa sing lokthok khrabasu car holder singda paisa yorok tabani fongdoki hiramasi ki matang mari lenam singda haija khrabasu mieng sangbidana lakli hana Lenindro na makhata na fongdoki bagaloina na makhata na legal gi oba action sing lokhalagani su hairi poi NDC na sangjang da kongjang asi haji ki oina akoina lugi mating lawba madi kesoina file to wahadna koi warep naraga makata badi sumai sangjilagani hana mayam da singdokse kangla GPT leiriba job card holder singna masa masa gi statement amadi masa gi document sing khangning ba leiragadi tang 30 ki manungda masa masa na NDC ki president secretary amutang unatokpiyo doga masa gi statement lawbi Manipur Civil Services Combined Competitive Examination 2016 की result pu court की order मन हाइदोक पदा थिंग लाइना Justice Koteshwar की order मन हाउ की December कुनी थोइदा हाथु हाइदोक की बदा All Manipur Students Association AM सुन चिंगना pu इहाना महिरोइ लोबसी की चेरोला मन खंगलकली MPS इन लोब examination अयामना संजा थुमजा मदि मिचंग संगनाय न तौकी की वफम क्या लाइकिबना पांगथो की examination से लोबसन कुपन यंगसिल लेना फोंगदोर पगलोइना हिरामसी की मतंग CM लेबर retired Justice Maibam Binoy Kumar Inquiry Commission asu achum report puthorung nanaba appeal tawrakli Pediatric Association of Manipur PAM gi sahi gi annual conference kun suba manipedicon pangthokre thoramadu PAM na sinduna lamphel lebe Indian Medical Association gi auditorium da pangthoki conference da senior pediatric consultant amasung pediatric doctor sing nurse amasung MBBS tamlibu mahiro sing amasung research scholar sing na saruk yaki conference ki manung channa souvenir sing su fonki girl child protect and support have theme da pangthoki ba conference da scientific session amasung award paper session da research scholar amasung doctor sing na paper sing pathoki ngasi January nipan da phone ki pau se kharada nungai prajan makhoi phurakpagi sabsaba maram sengdoktrabade matam supagi oina lekai se da thing tham lagan hana muslim luf na thoki ba warol adu Lilong Assembly constituency le muslim khudema ki dai te yaur brahina joint action committee for protection of nungai maitai gi cherol mana khangalakli loinana hauki ba December 13 gi nungai gi area da thoning de thodok amata thoki ba laite nungai maitai singna ngasi phawu da irang tholok pa yaw wafam amata thamdana pen da khudema lengak ta taina lakibani adu ngasidi pumnamak khangan magi tangai fadaba fium adu lak lehna cherol asina maka tarakli
Weavers credit card ki matang da nomu yob awareness program galonena card sing yenthok ki thoram pangthokre thoramasi pasoi kendra social upliftment organization sinduna kwakathel thona ujum lekai development association ki ground pangthokhi bani thoramasi ka marilenan pasoi assembly constituency ki manung channel lebe polling booth nipumapan gi mioi listing ma chamanga da weavers card sing yenthoki ngasi ki thoram da saruk yakewa pakso gi chief patron sukham bijoina Ministry of Textiles ki makada nupi singu fisalon sa tawgi hainabi thamna na scheme ase English ngani tarukta India government puthok rabasu pasoi assembly constituency dadi masigi kana sing khangdri sahi tara helaba scheme ase natana scheme kayama miyam gi mihur singna lochindun thambana state ki economy da sauna thinthaba piri fongdoki ma na makha taraduna India government ma miyam gi dama pirak leba scheme sing ase mapung fana salai labade state ase ki economy da chauna ahum lakan hena fongdoki Professor Gamway Kamaina Laikibada R.K. Sanatomba Memorial Trust, Kongjom Battle Memorial Committee, Manipur, Madivarte Janata Yuba Mocha, Manipur Pradesh ki Tongan Thadro Pachirol Singda Awawa Fongdok Narakli. Matanga Soida break Malozake, Manipur Madimalim Tongan E. Pau Single Loyana, Eko break the Gamna Tuna Hanjarake, Impact News Bu, Miging Tadun Leview. World class interventional cardiology at Sky Hospital. Performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Hurry for advance booking to avoid disappointment. Free charge for BPL families. Manipur da ihan hanba oina Sigma Bazaar da phangbiragani melamine crockery items sing kg amada lupa chani khudong chabasi lawiho ngasi maglengsin birau Sigma Bazaar Dingku Road. Tata Shakti J6 set Sizinabiu. Government piba guideline gi matung inna chap chana quality control torba Tata Shakti ki product ni. Tata Shakti ki product sing set asigi district khudi maki retail outlet sing da fangbigani. Tata Shakti. Angels Coaching Center, Uripok Polemlaikai Imphal. Admission starts for Class 10 Revision and Class 1 to 10 Foundation. Our achievements: 11 position holders in 2013, 2014 and 2015, 20 position holders in 2016 including first positioner. There is an unparalleled coaching center in Manipur. I see success in Angel coaching yarn everybody. Sunga number I see success in Sunga number has I han touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Fangbiragani lakadoriba imoinu imagi ira thaunida tangai fadana changadoraba angauba nga pengba amadi ngaton ngasimak order tobihau pengba amadi ngaton gidamak akaknaba stock ni fangfam S Tomba and Sons Pengba Farm Hyangthang.
Break matungda mayam omana taramnokchari loinana bulletin sigma khata pausing miyam na pijari Lions Club International gi chai sam mapung farak pagi thoram centenary celebration pangthokre sangai pro leba Lions Club Imphal gi office ta pangthok pe thoram du mari lenana kwa kathel wazada popam phambinupi sing da cheng gen thokre centenary celebration du da wangang ke Lions Club Imphal gi senior Lions singna fongdok kibada English sing macam pentara-tereta USA masa Melvin Jones na hodok kiba non-political service organization ase Manipur gi wena Lions Club kun hang ngam le fongdok ki secularism haiba wahan tokta linkhat kiba club ase gi pandam de malem da lerbi mipum khudima ki marakta understanding lehenba afaba government amasung afaba citizenship ama purak na wakhalon sing puthokpa malem gi mafam kya da leba Lions Club sing punsinduna afaba friendship amasung afaba fellowship lainer ba honaba haiba siniana fongdok naki Vishnupur Police की DSP Y Susil की थांग में बनिजम देवान लेका इधर लबी युम की ठोंगाल दा सकंग नब सिंह न Chinese hand grenade अमा थमलम ले वोम ले रहे हैं कि पाव फंग बदगे इम्फाल वेस्ट पुलिस की टीम में लाख तो ना आयु पुंग तरा मथोई मखाई ताब मतम दा वोम मधु लौथोकी वोम डिस्पोजल स्क्वाड ना लंफेल की मी तादा मफम मदा टेक तकाई तना पोखाई हनक्रे Second MR the assistant commandant of Hizam Dewan Leka the Yumnam Susil Yum the bomb Tamjil Lambu Yanin the Fong Doctor Wakat Mifam Chatakre Wakat Mifamase Peace and Humanity Level Youth Organization Amasung Hizam Dewan Leka Mara Pabi Luf Nasinduna Club Ki Mamang the Chatakibane Nasi Wakat Mifam the Sarugaki Hizam Promilana Fondor Kibada Mamang the Kanagum Lufamatana Susil Imuman the Kihalak Laite Atu Matam the Kanana Kadigidamak Satabano Habadu Sengdok Pinaraba Magna Apil Tauki Lorena Mifama the Sarugaki Basina Yum Kung Nataba Mirakta Bomb Tamjilam Todogasi akan memong the condemn toki. Narang Lamfel Police Station a corn Naram Tong Kulem Lekai Ngangom Lerakta Bomb Pokai Samani Fumarisu Battalion CRPF Lamfel personnel ani aso arpan nangan kibag mayok tanga simiam wakan mipam chathakre nupi sing apun bayai faluf Naram Tong Kulem Lekai na Lekai sig thangna bad leba nupi loop singa kusam naduna wakan mifamado Naram Tong Kulem Lekai de leba BVC Coaching Center mamang na chathakibani wakan mifamado da mirakta bom pokayan ba yaning de hana iba banner sing seasonaki loiran nupi sing apun bayai faluf Naram Tong Kulem Lekai gi president TS Sanan bina asigum thawdoga sei matung na thon biganu haikibag loinana Kanana kari marang gi bhom adu pokhai han mono haibadu sengdok pi waina mari lenu singda apil tauki Bom tammi pache mase khoi mayam yaning di hedana akhoi sangchan mayam se maningi maira pa vi adegi mamang maira pa vi kalap nu khoi loina pullaga khoi loina phamjabani matung da mase gum se hanna thopi da na ba tobi da na ba khoi mi sukyamna chillaba mafam jida sigunju lairi angang hing loina changthong changhing tawi mafam asida moina bom thamjan biram mise karama sangchana tawiri bano masi chi sengtok base khoi ima bi mayam ne khoi je pamjei United Naga Council na Anobu District Taret Sem Kib Mayok ta Thariba Matam ka economic blockade handok taba made Manipuram sung India government matic sab action lokot tabaki Mayok ta ngasi Rims Road Soram Lekai Sukham Lera Kangjabi Machin Punsi Kaitel made Ichel Club ki Thomi Singna Nagamapal Turel Paring Mapanda Wakat Mifam Chathakre Haukiba January taru ki numidang da Thangol den len hanan bahona bda cheneri ba lamui dong mamang laikai dagi yumnam arunbu BLP ba tawdana maral gi matung ina matik sab cherak pi gidam hena kanglai iram da maira pai bi luf thangoi ban gi chero lamana takshilakli National Youth Exchange Program da saruk yarbu made medal lorakrab mahiro sing taram na okrai MG Avenue da leba Indian Red Cross Society Manipur State branch ki complex da pangto ki thoram da society asina mahiro sing adu taram na oki Punjab ki moga da leba Sacred Heart School da mamang sahi ki December kuni thoi dagi kun mapan faw pangthok ki exchange program adu da Manipur ki mahiroi kullom na saruk yaru bani exchange program adu ki manung chana folk song group song skits na sing tongan event tara manga da Manipur ki maut sindu na chalu mahiroi sing adu na medal tarani thoi lorok pangam ki bani pangthok ki taram na opo ki thoram adu da mahiroi sing adu na makoi na exchange program adu da theng narakpa experiencing paudam ki
Mamang thagi tara tareta Consumer Affairs, Food and Public Distribution ki makhada Wet and Measures Department ki Assistant Inspector lawbugi ayib changyeng haidok pada yaudaba candidate tama DPC haidok pada yaurokibagi matangda CAFNP ki Commissioner BB Sharma na sengdorakli Commissioner na thokpa role magi matung ina OBC category da thabak khallaba roll number 107 asi ayib changyeng mai pakiba misakamani department asina mamang thagi tang tara tareta thokiba order da asoiba kharadagi yaukidabane department asoikiba matangda corrigion notice ama mathangi numit tang tara nipan da thoki loina na hariba candidate ase department pangthokpa DPC da saruk ya kibane hana department asina thokpa cherol amana khangalakli CrossFit Nagama Palnasinba First State Level Men's Fitness Challenge ngasi hawdokpa numita fitness challenge asigi anwa sarukama oina Nambol Bazaar dagi Didim Ground Forba Marathon am lamthaki lamjeloi humbutara henmana saruk ya kiba marathon dudagi Miyoi Yankai Kangalaba Matung, Ani Subasaruk Oina, Event Mountain Running the Saruk Yagani, Matung Tarakpa, Ahum Subasaruki Oina, Event Plang Pangtoklaba Matung, Sai Sigi Yausangi Aroi Numita, Aroi Event Oina, Push up Pangtok to Namakong Matang Tarak Sing Kangat Kani Hari. High intensity, conservative, functional movement of the Pulas and as a only season new of the Canada, Bambo later, already was Hanaroi Mayama, the Norman Yum, the Lebu Mayam, Mapangan, Hena, kind of fitness token of the Vani, and open a Hamas in the words for say Ham the Maratona, no great marathon around Miss 70 more perspective, Miss 70, the Miyanka Kanzera, Miyanka, Matan in my Mitamu, open a Moyanka Jing the Levian has a Mitum Sam, Gatani, when Kuntra Jamu, Matan in my Mitamu, open a more prospect. Nagapanda de Bamacom Sidamu, Apena playing Hiver, or Walset of Yamatuna sitting with Tarak and Zeraga, Yoxangi, Lobin, the mega event of the Gani, mega events of the post of Pusa, Subsida Mogi, 1 to 3 the Kalamatunda, Manipuri test men have to check it of the January Mapan National Reconciliation Day Hana Thoram Pangthok Liba Ining Tau Singlen Nongdren Komana Nonga Kibagi Sam Marifum Doi Suba Kumon Lakpada United People's Front UPF ki Cherola Miyamda Yapa Bauzil Pirakli Lonana Thoramas da Miyam Hubna Saruk Yamina Sehanasu Cherola Cinema Katarakli Wangkhem Assembly Constituency ki Manungchan ba Faudel Kairembi Lampak Community Hall da District Legal Services Authority Thawal na sinduna Domestic Violence habi hiramda nomhugi obe Legal Awareness Program am pangthokre Awareness Program adu da Thawal Municipal Council Ward number 17 ki member Prem Kumar Social Worker Mohammed Khamba na saruk yakiba kaloinana Advocate Mohammed Zakir Hussain amasung KH Arun Joina Resource Person oina wangangki All India Tanzim-e-Insaf Manipur State Council ki Anisuba Council ki Mifamna Muhammad Sagir Ahmed pu Lubasigi General Secretary oina khalle hana Lubasigi Cherola mana kangalakli Sahitya Seva Samiti Manipur the Film Forum Manipur ani puna kusan naduna sinduna pangthok kadoriba SSS Manifa 2017 ki saruka moina sai asigi Manipur Film Zagoyam de Sumang Lilagi Lifetime Achievement Award lauthokre Manipur Film category oina Lifetime Achievement Award Filmmaker L Pankaj Sharma Zagoy Yoina TH Brinda Sabi Amadi Sumang Lila category Yoina Saknaira Sumang Lila artist Forailarpam Gunachandra Sharma da Piragani Award ase ngasi lampel sana kaitela leba Film Forum Manipur ki Opesta Forum asigi Chairman L Surzakanta Amadi Sahitya Seva Samiti Manipur ki Award Committee ki Chairman Khetri Birana Pun Lauthoki Nakalamromda SSS Manifa 2017 ki wena Travel Film Mani Yauna Manipur Film Pun Kunmarina Award asigi dama Khangat Lehari A sense of transcendental realization ko larik amang ase Manipur Press Club the phongkre larik ase nongchup haram khorzai lup ki sahi ama chumna chatharakba silver jubilee ki sarukwa moine ase khorzai lup ase na sinduna phongki bane larik ase ki aibana sanasamsa mangi mangang ne loinana larik ase maroina miyoibana spiritualism amade dharma gi aruba thawai gi mari thiba gi mahuta araiba economic power amade materialism da mahut senanba Hotnabana Sakor Purakpagi Mota Watokea Purakli Hibasida spiritual Gilam that Tidokuna Naina si have a wakal on the evil lyricni.
कोरकोम की मेंबर पार्टी RPF की एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर मसुंग PLA की असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्पेशल वारफेयर की थौदांग पुरंबा लेफ्टिनेंट कर्नल खुंदोंगम पिसक एलियस रामेश्वर क्वाखेtel हैनो खोंगनेबी थोकचोम लेकायद लेरंबा सिना चलिबा जनवरी थागी मरीदा लैखिदबदा कोरकोम न याओल की kai खुमनब उत्पगल होना रिवोल्यूशनरी सैल्यूट पीरी हैना लोन थिंख्रबलु असि मीडिया कोऑर्डिनेटर KSH योहैबन थोकप चेरोल मदा खंगलकली हौजिक सानबगी पाउदा कुंथ्राउमदोई सुबा मेंस स्टेट पोलो टूर्नामेंट इबुदो माजिंग खुबम कनबलुफ ए MPSC A अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट पोलो एसोसिएशन माई पाखरे टूर्नामेंट असगी ngasi ahanma sanakib match ta ibudo mazing khubam kanbuluf A gi sanaroi Thompson na panjal ahum loinana Roger amasung Roshan ani na panjal ani chanduna MPSC C bu panjal taret mangada maithi ba piki zathariba polo tournament asigi ngasi sanakib ani suba match ta MPSC A gi sanaroi Bimol na panjal ahum loinana Jawana made abung khumanna panjal amamam ga chanduna KNMM riding school singjamai bu panjal manga ani da maithi ba piki ba loinana ahum chuba match tana Thobal district polo association gi sanaroi कोकेश्वर गिरी मोहन अनि पांजल अहुम अहुम लोनना मैराब समाजित अनि पांजल अनि दोरेन खुराई पोलो क्लब बी की सानरोय सैलानंदना मसामथन चंजकी पांजल यावना खुराई पोलो क्लब बी बु यामना लाक्चन पांजल तरानिथोय अनिदा माइथी बपीब ngamki All Manipur Polo Association sinduna knockout basista mapal kangjibung imphal chathariba tournament sida polo team kunithoi na saru yari hayeng tournament sig makhata match ani sanaragani All Manipur Kang Association na sinduna sports kanglon ima angawi community hall kam kangsangda sathariba mani nahakwam mangoljaw thoiding jamam kula video hawam MMK ningsing kang tournament da ngasi salungpham kangkut laktabana langmai thet kangkut na walk over fangkrei sathariba tournament seda hayeng uchekon A amasung uchekon B kangkut sing sanargani handakta Kolkata ki indoor stadium amade West Bengal da pangthok किवा नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल थाके ताइकोंडो टूर्नामेंट सिंगदा मथंगसिना गोल्ड सिल्वर अमदि ब्रोंज मेडल लौरखरबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लंगदुम मनिंग लेकायद की ताइकोंडो सानरोय कांगबम प्रदेश असम अल्बर्ट अमदि चोंगथाम विक्रमजीत ओकपगी थोरम ngasi पांगथोखरे कायराव बित्रा अवांग लेकायद पांगथोखबा थोरम दुदा सोशल वर्क निंग थौजम इटोमबा ना सेल अमदि अचम खुदोल पोट पिदुना सानरोय अहुम बुपुनिंग थौगतखी Cyclone Thangwaiban Hanma Tongram Subol Memorial Veteran Cricket Tournament ki semi-final changkre ngasi tournament si quarter final ki match amada Nauria Pakhang Lakwa Sports Association toast ngamduna betting hana sanan number waref lowki inning asida Nauria Pakhang Lakwa Sports Association apibo over kontrada wicket mapan turga subna gi run samanipan khak low ngamki inning asida Nauria Pakhang Lakwa Sports Association ki batsman Ratan run kontrani pan lowki match si anisho innings da Cyclone Thangwaiban apibo over kulhum doiga bon ahum da wicket ahum turga mai pak pagiran samatara adu low ngamki match asida Cyclone Thangwaiban ge bowler Sudi na wicket ahum lowdna match asigi man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association sindon oral tel college amadi modern higher secondary school gi sanabung da chathara ki cricket tournament asigi ahan semi final tha asigi tara sanaragani LKYDA Lifeam Kunung Ahan State Level Mini Voice Forest Side Under 35 kg Football Tournament ki champion oikre ngasi tournament asigi sana ki final match aduda LKYDA Lifeam Kunung gi sanaroi yohen bana match ki tare amadi kontra su menacing the panjal ani loinana Rohit Gobinam sung utam ahum na match ki kontra ni thoi kontra tarugam sung nipunipan su menacing the panjal amamam chanduna o report Puyamna lakchana panjal manga sinoda maithe piram laga mamang sai gi December kunna gi satharak liba tournament asigi champion oikiba loinana trophy ga loina ba sel gi mana lupa lising tara fangki tournament asida runners up tahoraba all uripok na trophy ga loinana sel gi mana lupa lising taruk fangki tournament asigi best player na MUC Maiva Kulgi Sanaroi KH Michael top scorer na KGC Kurai gi Sanaroi Donex Thangjam amadi best discipline team na Rising Knowledge Club B Khuya thong na taki ngasi tournament asigi loishin gi thoram du sarugya akiba lamdam gi masak naira mi oi kyana makok mathang tarak ba Sanaroi madi team singda khudol pot kya piki
Sajing inat kan meluf na sinduna luba segi sanabung chathari ba kunipan suba langthabal kendra football tournament ta MRC Sajing Mairen Khong mai pakre ngasi tournament segi sana ki ban ba league ta MRC Sajing Mairen Khong ki sanaroi KH Robertson amadi KH Amujawani na match ki kuntaren sung kun mapan suba minute chingda san ki ba panjal adni aduna LCDC Sajing mamang lekai awangbu panjal ani shuno da mighty piki sathar gleb tournament segi ngarang sana ki bani suba league ta na NSU Naran Konjin Mamang Laikai gi Sanaroi TS Joges na match ki nifunipan suba minute panjal ama chan kraba matung CYDOL Sajing Singkhong gi Sanaroi H Romario na makoi gi sothana laribu panjal adu match ki nifumapan suba minute handok tuna match asi apibu matam da team ani mon panjal amam sanu na match asi draw oiki hayeng tournament sing makhata league match ani sanaragani Ani Suba Sabungkho Cup All Manipur State Level Under 14 Boys Football Tournament YSWCA ANPYC Sana YUC Yangang Pokpi Amadi Sana Kaitel FC Mai Pakre Ngasi Youth and Students Welfare Sabungkho Nasinduna Club Asigi Sana Bung the tournament Asigi Ayuk Sana Kiba Advan League Match Amada YSWCA Sabungkho na YSWCB Sabungkho Panjal Om Sino the Mighty BP Kibakalona Ani Suba League Tana ANPYC Sana na YLDC Pungdumumu Panjal Aniyam the Mighty P Bangamki, Tournament Sigan Tilsana Kiban Lekta, YUC Yang Pokina, Moy Ankampu FC Panjal Om Sinoda, Lonan Anisub Lektana, Sanakatel FCna ANNLK Panjal Aniyam the Mighty P. Tasiki Tarukaki Sana Hokiba football tournament is the football team Tarataru Saruk Yari, Haying tournament is Makataba League match Mari Sanaragani. Matang aswa bulletin asi tension jadring mangwai na headline zamun thamjari Bharatiya Janata Party asi Congress ka lamba cha de hana Deputy Chief Minister Gai Khangam na makhau pong na law kre Amasung sakangam sing na fakiba S Otkomang Mati amade tilpaw hawkip si na panglay ni sis mayo kupung taratar ki ban law kre